No awan aramidem, ipamaisamkit di ko mati atensyon mo iti garden mo, Nelson anak ko. Kati sumat kar aramidak nana. Ad-ado ti oras mo nga ag-cellphone. Sayang laeng ti oras mo. No awan ti aramidem, kisayam kit di ti bulong tinateng amulam, tapno mayat ti bunga na. Agruot kameten, tapno saan nga iso ti papanan ti abuno. Agpakalaing kayo man ako nakon. Saan met anak ko? Ibagbagak laeng tapno saan amapeste ti mulam. Mabalin ka din nanang diyo pakibyangan ti garden ko. Sayang ti pagpupuunam a kwarta. No saan mo nga aywanan a naimbag ti garden mo anak ko. Kat ay aywanak mo. Diyo makita aya, abinigat ng sibugak. Asino mo timayat nga agsayang iti kwarta nga eh. Anak ko. Maray, bigbigat mo nga gungungot dyan anak mo alalakay. Ay, wan nga rod Mare Espe. Adan samot pagsaksakitan tinakam na kan ka, Mari Kuncheng. Awan mo ti amok nga inaramid ko, ama di Mare. Mga no danay sawang mo adi na nagustuhan. Di namat nga rod idiretso noan niya. Basta agong unget latamot. Uray mayat ti panakisaritaken ko na. Kasi itay agsapa. Ibagbagak laeng dagiti rumbeng nga aramiden na. Tapno saan ko maamapis ti timula na. Ngem nakaunget kanya. Nala, aganos kalata, Maray. Patya, makaamiris tumalaan dyan anak mo. Wen amare. Uray kanayon nakabugkawan. Agan ano saklata. Nasaya at aklataken ko na. Tanak ko kat nga rod. Patpat gaklata ti anak ko, Mare. Adda na ibaga ti kaaruba tayo kanyak, Nelson ading ko. Apay, anya manan tindanon na kita akaarubakin ka manang Cheryl. Bugbog kawam kanumat ni nanang. Kasano? No agsao kat kaslaawan na pulos amok. Anya launay aya ti pagsaksakitan tinakamukin ni nanang ading ko. Iso ti may sa arason no apay nga grigrigat da tao ita. Adda ayamot ti inaamayat nga agrigat ti anak na. Sipud pa'y idi ubing tamanang naritnak sa anak anapatag kaninanan. Kan isumot lang ti makagapo. No apay sa anak anakapagturpos iti panagadal ko. Di ka kumaagsao iti kas na ading ko. Kasano kuma sa anak nga agpanunot iti dagas. Kastama timparparik na ninanang kanyak. Kasla maragsakan tupay no mapesti na iti mulak. Saan kumaakas ta ti ibagam ading ko? Wen, adda ti pagkurkurangan ni nanang. Ngem di mo kumamot ipabasol kan kwa na ti rigat a mapaspasaram ita. Pangaasim ading ko. Siningir mo ka di ti bayad tinateng mo, Nelson. Apay asang kadamag yo aya. Kumusta laeng ano mayat anak ko? No addamot la sukat ti bannog mo. Uray mayat ti presyo. Manulang tinailako ta napistekat nga ro dinaduma amulak. Kurang payatangdan ko ang nagtrabaho. Kasta aya. O ita, naragsak kayo? Naragsak kayo nga agmalmalas ka nagrigrigatak nga anak yo? Saan akasta anak ko? Isa ano maminsan, saan nga amin nabanag kat pakibyangan nyo? Tanay, kita nyo, ti epekto na kanyak. Kitain nyo lang haruran nga grigrigat na tao. Saan ko apagayatan ti kasta mapaspasamaken ka, Nelson anak ko? Agsyat ta, Tata Henry. Dan samat parikot mo, Nelson Banaok. Talaga nga da, dakkel ti parikot ko, Tata. Anya na ito aya. Napeste ti mula ka natang. Nabangkrap lang arudan ti naudi anatang ko. Ita, saan man rin ang nagtubo na iti kaimulmulak. Kasta talaga ti garden. At panawan nga agswerte tayo, at damot saan. Tijak kayat. Man nakibiyang launay ni nanan. Tiyak pain amon niya ti ikarkararag na. Idaw-dawat na siguro nga agmalasak Sa anak lang arudan na nakapagturpos iti panagadal ko. Malasak man iti garden ko. Awan man siguro ti ina akasta ti kapanunutan na
Sabali ni nanang ko, tata. Sabali ti ugali na. Di mo pabasulan ni nanang mo, Nelson Barok. Ay natata, sipod pa'y idi ubingak. Nariknak sa anak anapatagkan ko ana. Aging gaita, kastalat ti ugali na. Ay, di ka kagsaw iti kasta. Taamangan mat no sikat ti ayan ti parikaut. Ha? Nasapa kayo mat nanang, sa dino ti papanan nyo. Tulungak ni ading mo iti trabaho na iti garden, anak ko. Agmula ka no, kat nakitak akaruro o ti garden na. Iso at tulungak, ta iso pa'y apaggastusan na numanangdan iti pagdalusan na. Kat, makamu kayo nga rod ananang, basta di kay unay agbannog ijay nanang. Wan, anak ko. Anyat aramidin nyo dito yung garden ko nanang. Tulungan ka nga agtrabaho. Sana yun. Diyak kasapulan ti tulong nyo. Awan matla ang taramidak ijay balay. Iso nga imayak. Kan nakitak akaruro o ti garden mo. Di yu pakibyangan dayta. Isurum nga rod no anya ti aramida. Agawid kailangan. Ito nadadaga sa mapasamak kada kayo dito yung garden. Makabasulak pa ikitin adina oras. Di kayo madanagan. Tanay ruwama kasyak lang tiyag trabaho. Diyak kasapulan ti tulong nyo. Pangaasi manak ko. Saan kumamot akasta? Di yu ipilit ti kayatyo. Nalan, pumanaw kayo dito yun. Agmerienda ka pa, Mari Kuncheng. Maddo ti Diyos kan tinapay. Agyamanak, Mari Ispe. Nay, kasla naliday ka manan, Mare. Naggapwam aya. Nagkapuak iti garden ni Nelson, Mare. Anya tinaramid mo ijay ngay. Kayat ko kumati tumulong iti trabaho na. Ngam di namut kayat, Mare. Di na kano kasapulan ti tulong ko. Inong tanak manen di anak ko. Apay nga yakas jay ni Nelson. Imbis nga agyaman kumakit di tatulungam. Ngam baliktad mat. Manmanumag ti kasta klase ti tao. Dayta nga rod, Mare. Uray anya ti aramidak. Bugkawan naklatamot. Ay, nala. Kasi ti kanayon ko nga ibaga. Aganos kalata, Kan giddanam iti kararag, Mare. Tapno malawlawagan ti panunot di anak mo. Uwan, Mare. Kasta talaga ti kanayon ko nga karkararag. Ama urnos kumati parikot iti nagbaetan mi iti anak ko. Mamin, ano ba't nga ibagak ka na kayo? Asaan nyo asampayan dito yung nanang? Nakababayan ka na iti lumablabas. Pasensya ka, Nelson. Awan nga minan ti daddo maapangikarga akadagiti ules alina ba kanak ko. Ikatin nyo na gito eh. Diyak kaya ta makita dahil tayo nagsubliak. Wan anak ko. Nagado ang mabalin na pagsalapayan dita. Dito'y palang mat asidag ti dalan ti napili yo. Ay na, di ka kadi akong unget anak ko. Nukas ta ka na yun, talaga ang makaungetak nanang. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak aya anak ko. Imposible mat, adi kay makarik na. Ibagam nga min atap no amo kanak ko. Agin, di mo kayo palang dita. Amo yun na itan. Di kayo agin dadamag pa'y. Ay, sikabat kayam ti masabat ko konseng, papanam. Ay, mapanak man di ta istor. At damapan ko gatangen, Henry. Wano, pinagsasawan na kayo manan ni Nelson. Saan mo't? Di ka naglibak konseng. Pinagsasawan na ka manan di anak mo niya, ni Nelson. Ay, Di ka aglibak. Tano ag istorya ni Nelson kanyak. Kanayo na dakas kakenkuana iti istorya na. Sika ti pagpabasulan na makagapaw no apay nga grigrigat ita. ay. Mano atawanan akastoy kami. Mano atawan meten agan anusak amabugbog kawan. Ay, kasi kamot nga ron Ala bayam, tano agkuyog kamin tumanan iti anak mo. Bagbaga aktaw. Ni, an
Ano nyo dagiti kawas ni Nelson, nanang? Ilabak, Cheryl, anak ko. Kaasimot ti Adim. Di na masangot ti aglaba, tabi simot iti garden na. Naimbag kumamot no adda pagswertyan na. Amangan no makaungat day jay, nanang. Anya kumanga iti pagungtan na, anak ko. Ibaganan tumanan a pinakibyangan nyo dagiti kawas na. Wen takas latrapo moten anak ko. Nasken a mailaba. Ay nananang, amuyo met day jay akabsat ko. Umuna akanayon ti unget na. No adda parikot a mapasaran na. Da kayo ti pabasulan na. Nalaingag pabasul, nanang. Bayampay laeng ni ading mo, anak ko. Ma-stress la siguro. Takanayon met ngamin a mabangkrap kadagiti nateng nga imulmula na. Mano atawenon nga gargarden. Ngem aging gaita ket awan ti pakakitaan na. Naurnong paikit din ti utang na. Maawatan kayo, nanang. Ngam saan met amabalin akanayon ada kayo ti pabasulan na. Taad damat ti pagkurkurangan na no dadduma. Saan namat ngamin atutukan ti garden na, nanang. Iso abasol namat laeng Awan mo't nagitimuran ka, manang Cheryl. Sa dino tinangidulinan nyo. Ang mga no imbasura yung matan. Di mo ka di makita ti nakasalapay itirwar, Nelson. Ha? Ninanang ka di manan tinangilaba ka nagiti kaus ko? Wen, ading ko. Nakita na ngamin anaurnong timureng mo. Iso nga inggelgel na itay awan ka. Ba nag-apagyamanam ko ma. Ibagam ka ninanang, ano maminsan, di napakibyangan nagiti gamit ko. Amom, ading ko. Saan anasaya at aguraan kan pabasulam ni nanang ititong palbiag mo? Baliwam ka diti kasta a mindset mo, ading ko. Kudo isumat ipakpakita ni nanang kanyak. Kasala di na kayat nga agbaligi mo't da tao. Amok nga adda dagiti pagkurkurangan ni nanang. Ngam saan nga umno arason day tapno guraam. Mano atawanan akasta ka. Nalakakin ka ti mangibagay ti kasta. Tadi mo ammo tiriga tapagdaldala na kita. Apay, ti panagkunam ka dikit na itid ni nanang amin akasapulak, ading ko? Saan? No may papan iti panagadal ko. Adda dagiti gundaway nga agsidaak iti asin. Ngam awan nangag mo a reklamo kanyak. Ngamin, maawatak ni nanang. Isulaang tagtrab-trabaho para kada tayo, ading ko. Nagasgasat ka, kan napatpatig ka kaninana ang manang Cheryl. Saan apod no dayta, Nelson? No umapal ka ta nakaadalak, katsi ka agargarden ka lang. Di mo pabasulan ni nanang, ta desisyon mo mat tinagikat idi, saan aya? Kastala ka na yung ti bagamot manang. Saludsudan ka man, Nelson. Saan ka di apanagayat ti pakpakita ni nanang kan ka? Uray bugbog kawam, isuro na kalatta. Kayat na pa'y ti tumulong iti garden mo. Kan ilaba na pa'y timurang mo, uray kasta ti pakpakitam kan kuana. Saan ka di apanangipatag ti maysa nga ina ti kasta, ngar aramidan na kan ka? Addamot gayam lakom apantalon, Mare Ispe. Ay, wen mare. Agpili ka tamang ano da magustuam. Saglalakalaan. Ay, daytoy, Mare, sagmamanaw. Ay, 250 lang dayta. Ngam dakkel samot kan ka. Panglalaki dayta. Wen tapara ken Nelson tigatangek, Mare. Ay. Maasyanak a makakit-kita iti pantalon na, Mare. Namantsa-mantsaan ken abot-abot. Ay, sige, yan tangay para iti anak mo. Ikang kay ti discount. Agpaiso, Mare Espe. Wen, itid ko langan iti 200 ti maysa. Basta nayunam ti gatangam Ang mga numalugi kamutan, Mare. Saan, mare? At dalataganan siya nga uray basay. Ay, kat agyaman nga ron, Mare. Anya ta inyawid mo anak kasupot, nanang? Pantalon, anak ko. Ginatang ko kan Mare Espe para kan ading mo da itoy. Barang magustuhan na, nanang.
Un siguro, anak ko. Takapadpada dagiti pantalon na ti style da ito eh. Sa dino ti ayan ni ading mo. Napan iti ayan da Tata Henry, nanang. Mapan nakanualaan ti impawit na. Saan ka di anagungat, idiin labak ti kawas na anak ko. Makaungat ananang, iso asinirmonak man itayan Bareng makaamiris matanda di tao. Mahilig ngagpabasol. Amangan kit dino na upay, anak ko. Anya kumati pa kaupayan na ngay, kat pudnumat dagiti imbagakan kwa na, nanang. At ka di tayo impaw itkukin ka, Tata Henry? Ada, agtugaw ka pa ita agkapita Nelson. Saan ang tata? Umay ko lang alaan timpaw itkukin ka. Adala kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka di na ita? Umusta kayo ka di nanang mo? Jaklat ta pagan ano? Masurunak lata makakit-kita ken kwa na, tata. Sikakit di matbarok. Apay gaya kasta. Di mo kunaan nga isulat ta ti pabasulam kanagitirigat ang mapaspasaram. Adamot lang basol na. Adaken ka ngagdiskarte ta saan kamutan nga obeng. No, adaman nagkurangan ni nanang mo. Sikan ati mang punaw. Kas makitak mo't kat aramiden ni nanang mo ti kabaalan na tapno may pakita na lati pamatig na ken ka. Masyanak ang makakit-kita ken kwa na. Tano masalaw ko dito dalan kat madlaw nagsangit. Ta kanayon na limtag dagiti mata na. Nagsangit ta guilty ngamin. Doon niya tinagkurangan, nagiti dadakkel tayo, maawatan tayo kuma. Nang runa, no makita tayo mahit, nga aramiden dati, kabaalan da. Awan perfecto a tao, barok. Ito julatan ti impagatang ko, ta agawid akong tata. Diyak kayo ta pagsaritaan tayo, ti may bapan, iti dahi ta abanag. Kitam, Nelson, ang mga no saanan ani konsing nga inam, ti ayan ti parikaut. Ang mga no si kamot tayo. Hindi ka pa'y agawid ta, agmerinda ta pa'y. Agistorya ta pa'y. Ado, ti kayat ko nga ibagakin ka, barok. O anya, nawatam ka din, nagiti imbagbagakin ka, Nelson? Uwan tata. Agyaman ka. Ado tinaadal ko karagiti imbagayo. Kat naamiris ko tibidot ko. Agyaman barok. Ta kinapudno na. Kasta akmat iti day di amak. Aging gaanatay. Jak nakapagkid daw iti pamakawan ken ko ana. Isa nagasat ka ta si bibiyag pa iti inam. Ada pa'y gundaway mo agpakawan ken ko ana. Uwan tata. Isu siguro anatangsit ti anak ko kanyak. Kakastamot laeng itimparparik nag-ide itinatayan nga amak. Takunada nga rurin. Noan niya tinmulam. Isumot lang ti apitam. Isu ano di mo baliwan ti kasta nga ugalim. Amang ano aramiden tumot balin nga anak mo kin ka. Tikas itar aramidem iti inam. Agbalbaliw akong Tata Henry. Agyamanak manan iti panang bagbagayo kanyak. Nasaya at tada ka nanak ko. Adda itad kukun ka. Ha? Anya day ta nanang? Pantalon mo, anak. Masiguradok am agusto am da ito eh. Ingatangan dak pa yun. Nakitak ngamin nga abot-abot ti daduma a pantalon mo, anak ko. Namantya-mantyaan pa eh. Iso agim matangak iti kumare. Nanang. Nanang ko. Inarakop nakmutan anak ko. Ay na, jak mailadawan tirik nak nga inarakop mo anak ko. Anyat mo paspasamakan ka. Pakawanan ako mananang. Nagbalinak at angsit ka na kayo. Kanayan kayo abugawan. Awan respeto ka na kayo. Kan nadalabasit jak magustuhan. Da kayo adagos ti pabasulak. Sorry nanang ko.
Ay na, awan day chay. Baybay amo na nako. Saan ak matagim murakan ka? Patpatgan kang amin, anak ko. Patpatgan kayo ba't unay nanang? At 20 kapeyo nanang. Ay na, intimpla anak pailaeng. Kat kabaelak met ti agtimpla iti kape, kanak ko. Bay andak ka di, amang serbi ka na kayo. O, manang Cheryl, inkagtimpla iti kape. Ada napudot, ada numidita ko rin. Sige lang nga din ko, jak agkape. Talaga gayam ang nagbalbaliw kan Nelson. Nagbalinak la anak kapoy iti kalabas manang. Diya kami maaklo na kasto tinagbanagan ti biyag ko. Nga awan na ilepas ko, iso akas diyay. Angam naamiris konti amin. Idi agad adal tapay lang. Kanayon nga ibaga ni nanang nga ganos na. Ngam gaputa saan ka nakaibtor, nagikat ka. Iso abasol mo matlaang ading ko. Amok na ita manang. Basol ko. Kat ulitak tiyagkid daw iti pamakawan ka na kayo nanang. Kastamot kan ka manang. Maawatan ka, anak ko. Ay, no sana ko maapobre nga inayo. Nakaadal ka kuma. Ano mo't lang tinagkurangak nanang. Ado ti pagkwartahan lita no, naggagagitak ko ma. Pati ti garden ko, kurang ti panangasikaso kiso mapiste. Ala, ikararag tayo asapay kumata matsambaan meten ti mayat apresyo. Tapno makabawi ka kadagiti lugim, anak ko. Uwan nanang. Kumusta ti presyo tinateng ita, Nelson, anak? Mayat nanang. Nakatsambamot lada taon iti nangato a presyo tinateng. Ay, ay kit nasaya at ano kasta, anak ko. Italaga makaigamak iti kastoy kadakkel a kwarta nanang. Usaram anasaya at dayta akwarta ading ko. Saan akom kumpurmi ti pangigasgastusam dita. Inton kwan, ni nanang tumanan ti pabasulom no maibos. Apay lang nga ipalagip mo dayta, Cheryl, anak ko. Una akla ang tikapsat ko ananang. Ngamin, di tay laam mo ti taray ti panunot na. Sana na mapasamak na itama ng Cheryl. Amo kon non niya ti aramida kita. Pagyamanak launa iti Diyos na nakatsamba akmat iti mayat a presyo. At damanin pangrugyak nanang, manang. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Agbayad akmanan iti tuition fee, Lola. Sige, Alden apo. Apag isaw, mairwar kuntay pensyon ko no bigat. Kuyugan naktawan. Wan, Lola. Lola. Ananusan nakapagadalan, ha? Tano makalpasak, kat makasapulak iti trabaho, di kay tubaybayan. Ay na, apo. Pagrabangak timang paadal kan ka. Taapo ko kak nga road. Ay, nainbaglakit din tada kayo, Lola. Kaya nakasingsingpot kayo. No awan kayo. Jack amon no niya tinagtungtong palan tibiyag ko ita. Apo, Talaga siguro nga awanin patag ko iti inak, Lola. Umadanin ti pa naggraduar ko iti kolehiyo. Ngim di nakpay malagip asarong karan. ala, paspasin siya am latan jay inam, apo. Tamakumikom siguro ang mga asikasaw kadagiti anak na. Okay lang. Tada kayo, Lola. Da kayo tinakariknak iti pamatag ti pudpudno nga ina. Wen, apo. Ipatpatag ka nga unay. Sika, tigamang ko, Alden. Ipatpatag kayo mo't, Lola. Kat agyamanak iti dayta pamatag. Kwartayo man nanang, nagpensyon kayon, saan? Wen, anak. Nagbayad ngamin ni Alden iti tuition na. Alaang pailaang tuy duagasaw. Una yan, tuition manan. Di talatan ti papapanan ti pensyon nyo, nanang. Di kay pa'y makaipurwakan kadagiti apo ko yung kanya.
Pasensya ka, Naida. Naimbag tula makalpas ni Alden, iti panagadal na. At dakit di paborito yung apo ko Ni Alden laangan ti apo ko yo. Tatunggal agdawat hakiti kwartayo Dalangan ti yawat yung kanya. Ay da, may sala a semestre ti urayan. Makalpas tunje ka anakam, iti panagadal na. Bayam anak ko, numakaturpos ni Alden, nayunak taon ti ited ko ka. Kaanon tupay ngay? Kasta kayo kay Dia? At paborito yung ikaniti kwarta. Basit lang nga anusan, anak. Kaasimot nga hindi ka anakam. Pinanawan lang arudan ti kapsat mau. Sa di pa'y la makaturpos iti panagadal na. Anya laangan nga iti agbalin amasakbayan na. May samot na jakabsat ko. Kasla nang ibati iti uken, iti namayan na iti anak na. Irresponsable nga ina. Papanam, apo. Lola, inak ko masarong karandananang kandagiti kakabsat ko. Ha? Sige. Total, awan klasem ita. Sige, mapan ka, apok. Tamok akailiw muntinam. Umyan ka kadi ijay. Uwan siguro, Lola. Iso na lang tawan kaduaya do ti balay. Uno, sumurot kayo. Intay adwa iti balay dananang. Ay saanan, apok. Si kalatan ti mapan. Amangan numakangagak manen iti agkakasakit asarita. Manipod iti maikadwa nga asawa ti inam. Jak kursunada ti ugali da ijay alalakay. Iso si kalatan ti mapan, apok. Agbati akon. Naimbag nga orasyon, nanang. Ni, apay nga da ka, Alden. No kwarta ti ka sa pulam, awan kwarta kanak ko. Amumot ng upat dagiti addim nga agad-adal. Sa anak nga may agdawat iti kwarta, nanang. Umay kayo lasarong karan. Kailiw kayo nga minin na makita, kandagiti kakabsat ko. Alang nga rod, sumrag kan. Ngamne, di kag sadot-sadot dito'y balay ha. Tagungot ti asawak. Di na kayat ti senyorito. Uwan, nanang. Aw-awir man nga rod ti basit nga adim taglabaak. Naurnong ngaminan ti murang me. Malaman, Alden. Apay, di ka pala gawid. Ha? Imbaga kanina nga umianak diti balayo, tata. Ket pagturugam dito ingay. Awan bakante asilid dito balay, Alden. Ha? Oray ti salas ti pagturuga ko na. Ay. Di mo pagidaan dyan, Sufata. Kabarbaro day jay. Agi-aplagak langan iti datar, tata. Ay agawid kakit din. Masikuranak no da sa bali at tao makitkitak dito balay. Sa anak akomportable. Uray ta nakasanita mong tinam. Ken nakabanding mo nagiti anak ko. Iso mabalin mo ti agawid. Sige nga rod, tata. Nay, nagawid kamot, apok. Kunak man no kunam nga umyan ka ijay balay dananang mo. Kwa, nagbabaho yak, Lola. Amangan ngamin no sa anak ka makaturog ijay. Anya, mala, sumrag ka nga rudan. Ay, kunak ano kunam amaturog ka ijay. Tailiwam pa'y dagiti kakabsat mo. Inton maminsan ton, Lola. Mala, aginana ka nga rod, apok. Tainak agluto iti pangrabyan tawan. Pakawanin na kumapo. No inulbudak ni Lolak. Diyak ngamin kayat amasyan kanyak. Tamangan magsakit ti barokong na. Bakatan ni Lolak. Iswa na mabalin. Diyak kumakayat ama iraman nga agliday. May papan iti sitwasyon ko ita nga apo ko na. Ayan ni Nanang Alden. Aday di kwarto, ante. Apay nga da ka dito balay. Awan klase maya. Inton aldaw ti klasik, ante. Oh, awan gayam klasem. Nga mapay nga da ka lang dito balay. Imbes sa mapan ka kumamatag sapulik ti pagkwartaam. Tapno adda pangalami ti kwartam nga ramatam iti pagadalan nyo. Aglabak pa'y ngamin kadagiti murong may kanilola, ante. Ay na Alden, kurang kay ti diskarte.
No nasapa ka kumanagreeng, di nakalabakan, kat nakasapul kamutan iti pakitang danam. Ado ti mabalin na pakitang danan dita, di kalamasyan ka ni nanang. Namnamaamlatan ti pensyon na, si kalatan ti papanan ti pensyon ni nanang me. Sana bali, auntie. Tainton makagraduarak. Agsubalit akto ko ni Lola. Jack to baybayan. Ikuyog ko ni nanang ijabalay, tama stress laang no si katikadwana. Ibusang mati kwartana. Ay, saan? Diyak kaya tapanawan to'y daan abalay tayaw, anak ko. Kanuray daan, tanapintas pa ilaang. Nanang, may mayat ijay bala apag naudan nyo, tamasi kaso kayo ang naimbag ijay. Sana kas ditoy, kanayon nga awan ni Alden, kanibusan na ti kwartayo. Agad-adal di ka, anakam. Siyak matla ti mabalin ang makatulong kan kwa na. Ni, dagiti apo ko yung kanya ngay, awan pakibiyangan nyo, di yung idatulunganan. Awan mo't anak mo nga agad-adal iti kolehiyo, anak ko. Tapasig damot amin abulak bowl. Jay lamapan agbarbar tekter aramidan da. Kapilitan na kas jet aramidan da, at di yung mat ngamin idapagan ano, di yung idatulungan. At da paborito yung apo ko. Isong agrebrebeldedan. Anya? Uray jay labasit nga po ko yun at itulungan nyo. Barang isundo ti makaeskwela. Ala, tubulong akto inton agkolehiyon. Apag isunto no makalpasan ni Alden iti panagadal na. Kanon tupay ngay. Alaki din, mapantayon iti balay. Tay jayan ti pagnaadan nyo. Pag sidaan da ka iti naima si Jay. Kundi kay to agtrabaho. Tasyak taglabay ti kawusyo nanang. Saan nga road? Lading itag. Ngamjak mapatganday taakid daw mo, anak ko. Hello, Ani. Kabagis. Nakaawag ka man? Wana, tay palagip ko ti pagrabungam ka ni Alden nga anak mo manang. Apay talaga linipat mo dyan anak mo. Di mo sustentuan manang. Ay naading ko amumot nga upat dagiti anak mi kini Robert. Gaputag pension ni nanang. Ipabaklay mo mataminan kan kuha na ti magastos para iti anak mo. Ay, madimati kasta ah. Tani, saan matlamay may sa ti apo ko ni nanang? Adamot apo ko na kanya. Di na paitan mapurwa ka ni ti pensyon na. Tani Alden latan ti mayran ranod. Ah, sige tani. Adape aramidak. Baliwan tanto tagsarita. Bye. Rupat kwarta mat dadya kabsat ko. Naapal unay. At to'y tinayam ti sildok, bakit? Ingkanto'y katangan na kita anak tayo tibado da. Sapatos, kanda dumapay, ah? Wan lakay. Ang ne, para lang ka na kita anak tayo ta kwarta. Di mo ilak aman dya anak mo iti kinabalasang, ah? Wan. Sana bale, taadda ni nanang amang mangtad iti kwartana. Una, rumbang la ni nanang mo timang suporta iti anak mo. Takasla ampun nanday jay. Dagiti lang anak ta, tipang ibukbo kami iti atensyon mo. Wan, Robert. Lakay, imawag ni nanang. Agradwar ka nun ni Alden inton bigat. Dumaray tayo ka di. Ah, ne, makagraduar gaya man. Wan, lakay. Ngamjak impasigurado ang makadaray tayo wano saan. Tasi kati ag desisyon no mapantayo wano saan. Ay kahit mapantayo ah. Ang mga nusikan tumot lang tag gastos iti pagsasangwan tayo. O di uray saan ito kasta. Kunamot ni nanang nga isunto ka no ti makaamoy ti handa. Sige nga rod. Mapantayo. Tapnawan ni bagbagada. Anang, nialis ti mangi marcha ka ni Alden inton graduation na. Tama nga numarigatan kayo amag na. Ha? Ken rumbang laan ni alis ti mangi marcha ta isuti nana. Ay, katwan lata, Robert. Ay, nasayat mo ta makalpasan iti panagadal na. Tapno makatulong mo at kadagiti kakabsat na. No kasta, ni nanang manan tinaggastos iti pagsasangwan tayo ita manang. Katwan anyapay ngay. Naimbag ni nanang tawan paggastusan nan. Ngam siyak ngay, amumat nga upat ti anak mi kinibayaw mo. Nakias asawa ka pay lang amin. Nanayunan lang ti paggastusam.
Ang mala, sana bali. Tamaudi siguro na paggastusan ni Nanang daytoy. Ta nakaturpos mo ni Alden. Ay na, nakagraduar kan ka anak kan. Ay na, naimbag ka pa, ay naka-eskwela ka. Ang dagiti ka kasinsin mo, Jay lagbalbalog tar aramidon da. Isa kablaawan ka kaanakan. Agyaman nak, auntie. Alden, agsarita taman baro. Mabalin ka di ipag. Panawan na kami pa dito ka ni Alden. Sige. Ay, basta di ka mangliplipat, Alden, kanakan. Alden, itata nakagraduar kan. Sigurado ang makastrek kanton iti trabaho iti mabit. Nay, di kanto ko mamangliplipat Laglagi pam. Upat nagiti kakabsat mo anas kinatulungam. Sikati inauna, iso apagrebengam timang tulong kadakwada. Agtaykak pa iti board exam. Wan, mabitla daytan. Nay, kaya't ko lang nga ipalagip ka, Alden. Asakbay at tumulong ka iti sa bali at tao. Una ti pamilyam. Da kami adadakkel mo, ken dagiti kakabsat mo. Tano awan ti inam, awan kamat dito'y lubong. Dayta, tilaglagi pa makanayon, ha? Alis, bakit? Sumapol kamutan iti panggada. Kat, kasanon ti basit nga anak tanog trabaho ak. Asino ti mga awir. Ipan mo pala ijayan ni Nanang. Ay, naikadak kami iti trabaho. Pinadakasdak iti boss me. Anya, kasano apam madakas ti naramid da? Impulong dak akabit ko kano ti kadwami nga empleyado. Ngam awan mat kinapudno na ti pagpabasol da. Anya, Nasakit tinakam ko. Tawan kinapudno ti pagpabasol da kanya. api ngay nga inikat da kaadagos. Di da pa'y nagdamag nga imunakan ka. Bye-bye amon. Diyak kaya't adumakil ti gulo. Dua kami iti ibagpagad akabit ko ti inikat ti boss. Anya, Isong agsapol ka iti trabaho. Tani, may stambay akon. Lola, manipod ita. Siya kung ti aggastos dito balay. Kayan manipod ita. Diyak kaya't ngagbannog kayo. Agina na kayon. Kayan agyaman ako na iti sakripisyo yo para kanyak nga apo kayo. ay na, unay lakit din. Ay ato'y apo ukaw. Nakasingsingpot ka. Una, tanakasingsingpat kayo mat kanyak lola. Aywan, awan trabaho inton bigat. Iso arumor tayo, tayo ti ag-relax. Ipasyar kayo man. Alden, kaanakan. Damag ko nagsweldo ka kanun, barok. Ha? Apay ka di, auntie? Ay, kwa. Mangtad ka man mat ititulong mo kadag iti addim, barok, tani. Awanan kami ita. Wala, auntie. Adto ti limagasot. Ano sa nyo pala dayta, Limlimagasot. Apay, manot sweldom iti pagtrab-trabaho amaya. Di la mabalin anayon ang barok. Uray anayom kuma 2,000. Gumatangak ngamin iti bagas kan si daan mi. Kan masapsapol mi na iti kusina. Ay, naibangkok mo't kami ng ti kwarta, auntie. Ay, kaano aya mangirwar ka, barok? Ha? Ay, diyak mo, auntie. Ala, inton mangirwar kanto, ilak-aman da kamin tawan. Pangaasim kumakaanakan. Kunak tupay kat adito iti pakasarakakan ka, Robert. Kapingada ka dito Pumanaw kan. Pudno gayam nga da relasyon nyo iti sigod a katrabahwam. Pumanaw ka dito kunak. Aglisi ka iti pagnak. Taikak iti pagnak man ti kabit mo. Amo na nga dan asawam, ngam tinutupan na kapay lang. Pumanaw kan kunak met. Di nakpagpungtutan ta mga noan niya pati maaramid ko kan ka. Apay nga aramidam ti kastoy kanyak, Robert. San kan nga ay ayatan? Ni Rodora itan ti ay ayatan. Iso apumanaw kan. Hindi ka madanagan. Tano makasapulak iti trabaho. Mangtenak to iti sustento na iti anak ko. Nanang, makipagnaad kami dito'y balayo. Ha? Ayan kay asawam nga ay.
Nagsina kami, nanang. Anya, pinanawan da kami. Simurutan iti babae na. Anya, ay nauna yan. Di nala pinanunutan dagiti anak yaw. Mala, agnaud kayon dito'y balay. Nagpensyon kayo, nanang? Wan, anay, apay ay anak kaw. Mangtod kay mamatiti kwartayo tani. Awan isa ang min. Ani, ado kami akabalay ni nanang. Di mo kumadawatan ti kwartana, taupat dagiti anak ko. Ni, jak mat dawatan namin. Makibingayak lang mat. Kan may saawan ko man pakibiyangam iti pensyon ni nanang. Tani Alden tinapnapan ang ti pensyon na idagad adal pay lang tanak mo. Ibagam ngamin iji asawam, ta sumapul iti trabaho na. Ta sino ka kumamang mandarita sa awak manang? Man nakibiyang kamat. Kat agpay sumat asadot di asawam, ay na husto daytan. Gusto daytan, nanang, auntie. Di ko kumamot pagkapaan ti pensyon ni Lola. Maasi kay kumamot kan kuha na. Bakitin, ngam obligaan nyo pa lamang tad iti kwartayo? Ah, Itatad dan trabaho Alden. Bayadam tinagas-gastos ni nanang kan ka. Agsubad ka mo tayo ti utang mo na imbaga nakam. Isa mang tad kay ti wartam. Awan maitad ko, auntie. Ngamin, ni Lola tinakaisang ratan ti sweldo. Ta isula ang tinagrigat. Uno nagsakripisyo. Tapno makalpasak iti panagadal ko. kat dagiti kakabsat mong ay anak ko. No da mabati as well, Doc. Wen, mang tedak takakabsat ko dagita. Patpatgak ina. Ngem ni Lola ti priority, nanang. Ngamin, iso tinakariknak itipod no apam matag ti maysa nga ina. Iso ano adama itid ko. Yamanin nyo. Ngem no awan. Pasensya kayo kuman, nanang. Auntie. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ne, tatang. Asino ka di manan timawag kada kayo? Ni Nena ka di manan? Why, Gloria, anak ko. Namdamagan na kaano ti pumpun ni nanang yaw. Ay, ibagayo ta uray saanan nga umay. Awan mo't lang ti may tultulong na. Gloria, anak. Saan ka di mo't akas ti panagsasaom iti kabsat yo, ha? Ta saan ang makaayayo ko ni nanang yun ay ta. Iso ti makangag. Ay, basta. Diyak kaya't makita ti panagrup-rupan ni Nena. Mapantayo ka di ijayan ni Lolo, Nanang? Wen anak ko, mapantayo atendaran ti pumpon ni Lola. Nagsagana ka tamapantaitan. Wen, Nanang? Dumanon kayo, Nena, anak ko. Kagyaman akta nakaumay kayo. Adda kami, Lolo. Agmanuak. Wala pa. Wala, umay kayo. Sumrek kayo. Naimbag amaleng mo manang Gloria kan manong Lucio. Ada kami. Awan bibiyang may no adda ka man wan awan ka, Nena. Tamanipod na tayo ni Nanang, linipat da ka nakabsat mi. Ha? Gloria, apayakas tati bagbagamit ti kabsat mo. Saan ko akabsat day tatatang? Awan ti kabsat mi akasta. O sige, tasikaswak pa nagitagsang puta bisita. Pasensya mo ni manang mo, Gloria. Nena, aling ko. Kastan sa talaga ti ugali na. Ayos laang manong Lucio. Kanayon ko mo't amaawatan ni manang Gloria. Nasayaat nga rod no kasta. Wala, dito'y kayo pa. Inak asikasuan ti pakaita naman ni nanang. Sige laang manong. Nanang, apay ngagpungpungtot niya Auntie Gloria ken ka? Ay, jakman amu anak ko. Bayam latan. Kasjay at talaga ni Auntie Magloria. Apay nga tangaging gaita. Kasjay latat ti pungtot ni manang Gloria kanyak. Manipod nga min ubinga. Kasjayan ti traton kanyak. Ay, Nena, anak. Jak amo no niya ti makangapo. No apay akas dyan ni manang mo ken ka.
Timadlaw ko ket nakaruulay ti apal na ken ka. Ala, anya ko mga iti apalan na kanyak tatang. Kat agpapada kami met nga impatugyo iti day dinanang. Idubing kayo ngamin. Sikat ti kanayon at tutukan ni nanang yaw gap ti sakit mo. Lupay kasta, di namot binaybayan ni manong kan manang mo. Ay, hanggang uray no kasta tatang. Awan ti mariknak asakit tinakam ken kuana. Uray kas di ti trato na kanyak. Ipatag ko ta akabsat. Takabsat ko kat nga rod tatang. Ang yaman iti pan nakaawat mo, anak ko. Hawan anyaman na, tatang. Oh, apay. Anya pay lang tar aramidan nyo dito'y balay. Apay adi kay payla pumanaw. Dito'y kamin nga agyan manang. Daytang amin timbilin kanu ni nanang sakbay anatay. Anya? Ay, sana mabalinday ta ah. Awan ti karbangam nga agyan dito'y balay. Gloria, nalabos na ita pa nagsasaom Kabsat talata ni Nena. Isong adakarbangan ng agyan dito balay. Nga manong Lucio. Sumardeng kan ko na. Di ta kayo manlangan. Manong Lucio, agyaman nakitipan ng isakit mo kanya. Awanan yaman na ading ko. Talaga sana may parbang ter aramidan ni Gloria kin ka. Jakman na mo. Taks laki maro ti ugali na. Manipod idi naawan ni nanang. Nga manong, ikarkararag ko. Asapay ko ma, tama ipatignak tumutla ang tikabsat ta. Di ka maawanan ni tinamnama ading ko. Mamati akastan tumot lang ti mapasamak. Wen manong. Anghela anak ko ha, mapan mo manayban ni Lolo? Mangantayon. Wen nanang. Kan ayabang matanda uncle kan ante mo? Wen nanang. Auntie Gloria, pumanaw ka man iti sangok. Kanawan karbang nga mamangawag kanya kita, auntie. Tasaan ka matakapkapin na ano? Ha? Auntie? Gloria, saan nasayat dahi tangar aramidam iti uping? Kitam kat mabutangan kan ka. Makapasurun mat ngamin. Nagpuskol ti rupa na mga awawag kanya kita, auntie. Ala ka anakan, ka. Mapantan itayan ni nanang mo. Tatang, kasapulak ti kwarta pagparepair ko itilugan ko. Ay na anak ka, kanaw dawat mo lang di na minsan iti kwarta. Ang dawat ka manayin. Kat kasapulak nga rod. Anyat mabalin ko ngay. Nyalawanan. Oh, lati lang tinabati ang kwartak. Ay, mangtad kay mo lagayam. Nagadupay la sa uyo. Manang Gloria, nangan ka ka din? Ape adamagang pailaan. Saan ay akatulong ka dito'y balay? Pag Serbian nak dito'y balay, ilutwan nak iti kanak. Awan problema iti day tamanang. Anya ka diti kayat mo si Daen. Jay kay masan akan kang inaan na makitam ijeref. Anya pa'y kuma. Wan, sige nga rin manang. Mabitlaang wen. Kandinak manawag-awagan iti manang. Tasaan nakabsat ti pangibilbilangak kan ka? Lolo, Apay apaw. katulong yu ka din ni nanang diti balayo? Ay saan? Anak ko ni nanang mo. Kanawan katulong diti balay tayaw. Apay kadian na bagam na itaapaw. Nakitak ngamin itay nga ungungtan kan ibabaon ni Auntie Gloria ni nanang ko akas la katulong. Kan ilutlutwan pa ni nanang iti kanan na. Kasta ka day? Basta't siguro panangipatag na kanya antim na jay. Kasta ka di, Lolo? Wala pa ako. So, di mo kumaikan iti sabali akay papanan. Diyan yaman na makitkitam ka na nanang mo kan antay mo ay. Wen, Lolo? Gloria, apay adinawatan manan iti kwarta ni tatang. Nangusaram manan iti dinawat mo? Ay namanong, pinag-repair ko itilugan ko, Kanya ko matidakas na kat anak-nak mo't ni tatang? Nalambos kan. Nakitak tilugan mo, saan mo't apulos nagaraw. Awan mo't na-repair. Nangigas to amiti kwarta.
May sakamot manong, pakialamero ka. Di ta ka manlangan? Manong Lucio, apaya kasla ada ka pungtot mo? Nalabas nga minter aramidan ti kamsat taan ni Gloria, nena. Nay maglakit din tanay duma ti ugalim kan kwa na. Ay, baybay amon ti kabsat ta manong. Anusan talatan bareng makapagpanunot tumot laang itinasayaat kat agbalbaliw. Sapay la ko maanin ko. Nena, anak, agsakit man gayap ti kamsat siya ni Gloria. Isa saan na rimrimuar. Ay, kasta ka di tatang. Anya nga iti sakit na. Agtrangkasaw. Ala sige nga rod tatang, taibaon ko ni Angela agumatang iti agas na. Kumusta nga itirik naman ang Gloria? At iti kanam kan agas mo. Mangan kan, takalpasan na, agtumar ka moten iti agas. Idisum dita, kat pumanaw kan. Saan ka kasapulan? Sige nga rod manang. Agyaman na kiti panangas asikasum kanimanang mauni na anak ka. Oren no kagurguran na ka as asikasum latta. Awan anyaman na tatang. Kabsat kulat tamot ni manang. Iso nga ipatig kulat ta. Agyaman na anak ka. Auntie, apay abin mangon kayo. Umisbo kayo kadi. Umay kayo takibinan kayo. Pumanaw ka man. Hindi ka kasapula. Ha? Ala! Auntie! Nanang! Lolo! Umay kayo! Nanti Gloria! Natumbak at napukaw ng tiput na! Apay, anak ko! Ay, apayan! Anyat na pasawag ka ni Antim! Bigla matlatan na natumba. Diyak mo Ay, tatang! Umay kayo! Mangayap kayo iti ambulansya! Taitaray tayo ni Manang iti ospital! Hello, Nena anak ka. Kumusta ni Manang Mau? Nadengge ni Manang, tatang, ang mayaten. Obserbaran lang dagiti doktor. Bareng ano makaruar mo't lang nga dagos? Kasta? Ala, anusam nga raw nga si kasun ni Manang Mau. Wen tatang. Apay asikatimang bambantay kanyak dito ospital. Asino kumapay nga iti daduma manang Gloria. Kat awan mo't sabali amang bantay ken ka. Ayan damanong Lucio kan tatang. Iso dati kayat ko amang bantay kanyak dito eh. Siyak ang tinawaya amang kadwaken ka dito'y manang. Adda trabaho ni Manong Lucio. Ken saan akabailan mo't ni tatang ti agpuyat amang bantay ken ka dito'y ospital. Nagado nga ibagbagam. Pumanaw ka dito yan. Ana, manang Gloria, di ka kadi agong unget. Agpaimbag kakit di, tapno makaawid tan iti mabiit. Sige manang tarumwarak pa'y. At dalamapan ko gatangan, wen? Sa dino tayo ni Gloria, ading Nena. Adamot dita silid na, manong. Awan mat. Nakalukat ti silid na ang awan tao. Katno kayo maimbag na lang. Apay, remwar nga tan? Anak ka, napukpukaw ti kwarta kiti pangiduldulinak. Ha? Sino tinangala tatang? Yak nga rod amaw. Adda ka din ni Manang mo Gloria, anak. Addan tatang, nabarbartek mo't asim mangpet. Anya, apay ang nagbartag kat kaimimbag na laang. Gloria, si kakanay tinangalay ti kwartak iti silid kaw. Ay, di kay basta agpabasulat tan tatang. Saan ko nga aramid ti kasta? Diyak maaramid ti mang takaw iti kwartayo. Amang ano dagi-jagi na tinangala Tamok nga isudat ti atidug ti ima na. Di kag sa iti kasta. Sana maaramid ni Nena ken Angela ti kasta. Amo ka na saya at ti panagpuspuso na. Kumakamu kayo di kay mamati kanyak. Ala, rumor kayon, tamaturog akpay. Napuyatan ak ngamin. Nalabas ti aramid ti kabsatyo.
Kaslaawan ad-adal na, di kas diyang aramiden na. Nakunayo pa tatang. Amo ka ni Gloria tinangalay ti kwartayo. Isumot lang ti atap ko, Lucio, anak. Ta naaramid na mutlang ti kas na kanya kidain. Pabasulan na pa idanin na kanang hila nangalay ti kwartak. Kinapudno na tatang. At dagayim na anak kay baga kanyak. Nga ado kano ti kwarta na nga igat-gatang na ti arak. Ay na, sakit ti ulo na iya akabsat yaw. Ang mala, ikarkararagan tayo latan. Tapat siya, adan to aldaw, ama amiris na, nagitibindot na. O ala, mangantayon. Nakadasaron ti makan. Awan ganas ko ang mga no kasango kayo. Isu nga muna kayon. Ah? Apay manay nakasta ti ibagbagam, Gloria. Bayan yun, no? Di na kaya ti sumango amangan. Bangan tayo kit din. Nalpasa ko na ng anena. Umay kantay simpam tinanganakon. Aginaw kamot lang nga kalpasan na may simpam dagita. Wen manang, di ka agdanag. Siya kung ti makaamo dito'y kusina. Rumbang laang, takas na ti trabahom diti balay. Katulong. Siya ako, tagkidaw iti pasensyakan ka. Gapo itararamidan ni manang mukin ka anak ka. Sana nasaya at tikas jay. Jaka mo na niya ti aramidag. Kanayon ko matabagbagaan ngam awan latat dengdenggen na. Di kay madanagan, tatang. Maawatak ni manang. Pasaray pagbalinin na kapay nakatulong diti balay. Ayos lang, tatang. Ta, si dada anak mo't ang mga sikaso kada kayo a pamilya. Ang yaman ako unay nina. Nakasingsingpet ka talaga. Naiduma ti ugalim, iti ugali ni manang mau. Diyos ko, at tuyak manen ako mararagken ka. Dawatag ti pamakawan mo kada kami. No adaman saan mi anapuutan ang nagbasulan. Ken pagyamanan mi dagiti bendisyon nga ipapaay mo kada kami. Ket kidawat ko mamanen. Ti panangkulding mo iti puso ti kabsat ko ani manang Gloria. Tignayom ka di apo. Tapno baliwan ng ti madingar aramiden na. No kasano ti panang ipatagmiken ko na. Kasta kumamot ti aramiden na. Ited mo ti kapya. Ayat ken ragsak iti nagbabaitan mi. Nabayagan nga ililiwag ti pamatag ti babae akapsat ko. Manipod ubing kami. Kasdayan ti trato na kanya. Isuatig na yung kumati kapsat ko. Apo. Hello, Manong Lucio. Apay nga awan tao dito'y balay. Kasangsangput may naggapo di palengke. Ada kami dito ospital, nena. Intaray mi ni tata ang tanay stroke. Anya? Oh, sige, sige. Umayak di tayo, itamot lang, Manong. Manong, kumusta ni Tatang? Apay, anya ti ko na ti doktor aya? Na mild stroke ka no. Ang nasayatan ti kasasad na. Naimbag ata sana grabe. Ala, kasta ka di Manong. Kasimot ni Tatang. Huwag nga ro dating ko. Kumusta ni Tatang, Manong Lucio? Nay, imbag man tayo may ka dito ospital, Gloria. Kunak no awanan pakibiyangam iti ama tayo. Kat amakmot ni Tatang Sana ya, Manong. Manong, husto daytan. Saan kayo nga agsinlungbat? Agsaksakit lang aro din ni Tatang. Sana nasaya at makitkita na nga aga-apat tayong anak na. Ang mga nukumaro pa'y tisasaadan na. Oh, adto ti kanan nyo, Tatang. Tulungan kayo abumangon, Juan. Ay, yaman na, Gloria. Kunak no awanan patigkukin ka. Apay ko mga awan. Ay, masyanak ngamin iti langayo, Tatang. Diyak gayam kabailan ang makita ti kasta kasasaad yo. Nga agsakit kayo. Iso pasensya kayo na. No nagalas timbak pakita kada kayo iti kalabas. Awan na jayon.
Lipati mo na nako. Ket agyaman na kita nagbalbaliw kaan. Basta kayat kayong asikasuan, tatang. Agpaimbag kayo, Diyak kayat mapukaw kayo kada kami. Natayon tiin nami. Iso adida kami kumapay panawan. Agbiag kayo pa itinapaot, tatang. Ne, si kakadiday ta, Gloria. Si katiagugugas iti platong. Apay ka di manan, Manong Lucio. Bawal aya. Awan imbagak abawal. Maragsakan lang ading Gloria. Iti makitkita ka paragbalbali mo. Makapabang arik na ading ko. Wen kayat ko ngamin amaragsakan ni tatang. Amo ka pakaragsakan na numakit kita na ti panagkapyata yung agkakabsat. Ay na, agyaman na kading ko. Ta nakaamiris kamot langan. Wen manong, kat pakawanandak ko Mababainak gapo iti kinatangsit ko kada kayo iti kalabas. Ngam, sulnita ka amin ang nagkurangak, manong. Manang Gloria, aglutluto ka mat. Wen isupay nga aramidam ading ko. Siyak mo tagluto ita. Aginana ka pa'y. Ha? Bayan na kang agtrabaho dito'y balay. Kas pang sulnit ko iti ado ang nagkurangak kada kayo. Manang, amom ka di? Nakaragragsa ka kiti kasta makitkitakin ka. Uray siya ka. Kasta uray tiragsak ko. Gamin, nagbalbaliwan to'y kabsat mo, anak ko. Sorry talaga kada kayo, tatang. Nena, pasensya kayon. Saan na maulit dayjay? Anak, umigsaak anagos no kasta timang kan makitkita ka na kayo, anak ko. Kasta tirumbeng. Agkakabsat kayo, iso nga agpipinatag kayo. Wen tatang, kat ulitag tagkid daw iti pamakawan kan kanina, ading ko. Manang, awan kanyak day jayan. Nabayagan napakawan ka. Tadyak mo't nagimulmula iti sakit tinakam. Imbes nga agsakit tinakam ko ken ka, inkar kararagan ka kitdi. Kat ita, nasungbatan ng tinabayagan nga inkar kararag ko ken ni Apo Diyos, manang.